امروز کار دارم روز دیگه کار دارم چیکار بود؟ مسئولیت رو از همون نفرانی میپرسند که باید با یگان همین کار تصور داشته باشد. آرزوها طرف کلان شده میگن فلومور برای شهرت و آبرو شده. همین 24 ساعت شما رو بید میبینیم که چگونه استفاده میبرید شما؟ این کارو من خودم نمیکنم. در زندگی یک شخص موفق شده برای هستم. پیش از اویله داشتن بود مثلا معشوقه باز این چیزا؟ نامشون رو گم بکردم هیچ خبر هستم. بعضی همصفات دیگه ساده باشن با تاثیر میکنن افتای ما رو. همچون اکتور رول اجرا میکنید. هر یک چیزی که من میخوانم و چیزی که میبینم یک منبع خبر میبینم. دوست نبودی نش تو نگفتی دوستی من نه دوستانی هستن که پیشروی مرا نمیخوام. روزم شاید یوری میدم. بعد 30 سکونده. سلام میگم با کلی تماشاچیان ارجمند تلویزیونی азия این است برنامه راز و ما میخواستیم که با برنامه رپران بلوگران افرانی که در ساحه اجتماعی یعنی که سامانه‌های اجتماعی فعال هستند دعوت کنیم و امروز دعوت کردیم یکی از نفرانی که سال 2021 کار خود را در اینستاگرام همچون بلوگر آغاز کرده است زفرجون روفیف. ما شما را مخصوصا خوش آمدید میگیم با برنامه راز. تشکر. سلام میگم به همه نفرانی که این حال این برنامه را تماشا دارن. تشکر میگم که با برنامه خود ما رو دعوت کردید همچون ما هرچنده که در این برنامه نه اونقدر ارزیم. تشکر که دعوت کردید. سلامت باشید. زفر وقتی که ما مثلا خواستیم که شما رو دعوت کنیم با برنامه شما میگفتید که من کار بسیار دارم امروز کار دارم روز دیگه کار دارم چی کار بود؟ کمتر میگفتید. کارها بسیار هستند. کارها ثبت است کارهای غیر از این با بسیار کارها هستند که باید ما در وقت شما کارها رو انجام رسانیم. یعنی کارهایی که با چیزی میگم باقی گذاشته نمیشود. اصلا شما نتوانستیم که بر وقت این برنامه رو ثبت کنیم. سلامت باشید. و اگر من نگاه میکنم که شما بسیار هم فعال هستید در سامانه‌های اجتماعی خصوصا در اینستاگرام خیلی هم فعال هستید. تقریبا 25 ساعت در اینستاگرام هستید شما. چند ساعت استفاده می‌برید در یک شبانه روز؟ من در یک روز همگی 3-4 ساعت در صفحه‌های اجتماعی میشینم. نه تنها اینستاگرام، فیسبوک، بسیار خبرها میخونم. هر گونه سامانه‌های اجتماعی رو یعنی چیزهای نوگانی ها رو تماشا میکنم. همگی یک 3-4 ساعت استفاده می‌برم. دیگر باقی بسیار با کارهای خود مشغول هستم. مثلا زفر مثلا اگر ما نگاه کنیم اگر شما پیشتر در اینستاگرام همچون بلوگر نبودید همچون مثل دیگر نفران یعنی که عکس و چیزهای خود رو میپرتافتید و مردم تماشا میکردن و امروز اگر نگاه کنیم از سال 2021 اگر من خطا نکرده باشم شما همچون بلوگر در اون اینستاگرام یعنی که ویدیو رولیک رو میپرتید. ما در اول مثل همه خیلی مثل همه خیلی نباید میموندیم عکس‌های خود مثل صورت‌های خود رو میموندیم و در سر یک فکر آمد که بیشتر مثال در دل آرزو بود که باید معرفی کنیم خودم رو مثال در یگان صحنه ها برآمد کنم در یگان نمایش ها برآمد کنم همین خیلی آرزو بود در دل و بعد تصمیم گرفتیم که همین در اینستاگرام نوار کرده گذاریم. این هم با کار خودم با کسب خودم موافق میبیاد یعنی که مثال با رژیم کار خودم موافق میبیاد. از همون سبب و کسب بلوگری رو یعنی مناسب دانستم که یعنی هم با وقت هم با کار موافقت میکند. از همون سبب خواستیم که نوارها کرده پرتویم. خیلی در اول فکرها بودم مثلا همین کار رو کنه میشد یا نکنه میشد خیلی فکرها بودم. اساسا از دوستان مسئولیت پرسیدیم. مسئولیت رو از همون نفرانی میپرسند که باید با یگان همین کار تصورات داشته باشد. همون آدم مثال تصورات داشته نباشه دیگر از مسئولیت پرسیدن خطا است. خیلی مونم شخصانی فرهنگی آدمانی که در همین کار سر و کار دارن از همونها مسئولیت پرسیدیم و نهایت راضی شدم. من چقدر که شما هم میدونید خیلی گفتیم همین کارها رو کنیم بیشتر. خیلی در اول بود که نگاهی مردم نسبت این کسب مثال نسبت این کار یک تو شوخی آمیز یک مسخره آمیز نگاه میکنن. در اول همین خیلی چیزها رو ما با خود در نظر داشتیم و با همین گپ‌ها تیار بودیم که یعنی تو نمیتوانی این کار نشد کاری ساعت نه میخوای گپ‌ها ما تیار بودیم و نوارها رو گذاشتیم. در اول همین چخیلی که گفتم و میخوای کارهای هم شد آیسایس مردم همچون بلوگر قبول کردی سودان و نوارهای ما رو از نگاهی دیگر دیده سودان.
агар масалан имрӯз нигоҳ кунем дар инстаграм бисёр ҳастанд. ман дар тоҷикистон ҳастанд нафароне ки мисли шумо ҳамчун блогер кор оғоз кардан, хелеам зиёд ҳастанд. тақрибан 1000-2000 агар хато накунем ҳаст. ин нафарон шумо бисёртар медонед. чӣ ҷои фарқкунанда дорад масалан блогерии шумо ё ки навораҳое ки шумо пешниҳод мекунед ба тамошобинон аз дигар нафарон? аслан гирем агар ин чӣ ҷои фарқкунанда дорад, инро аз тамошобин пурсид намумкин аст. мисалан ман на ҳамаи он нафароне ки блогер ҳастанд ҳозир фаъолият мекунанд, на ҳамаи онҳоро мисол мебинам. хай мисол ягон ҷиҳати фарқкунанда аз нигоҳи ман бификрам маълум намешавад. инро бояд ки тамошобин дарк кунад ки мисол чӣ ҷои фарқкунанда дорем. яъне ки шумо намедонед ки чӣ ҷои фарқкунанда аст? намедонем ки аз дигарон ё ки монандӣ ҳам дорад масалан ба ягон блогери ки шояд монандӣ дошта бошад, лекин то ҳол ман надидам ки мисол ба ягон кас ба ягон кори ягон кас монандӣ дошта бошад. лекин шояд бо гуфта намешавад мисол монандӣ дошта бошад. киро бисёртар дар инстаграм шумо пайгирӣ мекунед? навораҳои кадом ҳамаи он блогероне ки айни ҳол фаъол ҳастанду навораҳои хуб мебаронанд, ҳамаашонро пайгирӣ мекунам, навораҳояшонро тамошо мекунам. масалан инстаграм аз тоҷикистон киро биёед 3-4 нафар ки аст ки бисёр тамошо мекунед? бачаҳо ҳастанд аз душанбе бо номи занҷабил бро ҳастанд. як 2-3 нафар ҷавононе ки боистеъдод дар ҳақиқат ҳам навораҳои бисёрам хуб мепартоянд. ҳамеша ҳар як навораҳояшонро пайгирӣ мекунам, лайк мемонам, фикрҳои худро менависам. ҳама писанд ҳастанд. масалан Саид Акбар дадои меҷонам чун фаъолият мекунад, навораҳояшон бениҳоят ба ҳам писанд ҳастанд. боз блогероне ҳастанд ки барои ман писанд ҳастанд. хеле ҳамаи онҳоро дар инҷо номбар кардан душвор аст. албатта бисёр ҳастанд. ман пеш аз оне ки шуморо ба барнома даъват кунам тамошо кардам он навораҳое ки дар инстаграм шумо мегузоред ва комментариҳо, яъне ки мухоботҳое ки дар поёни видеоҳои шумо менависанд хондам. дар онҷо буд масалан суханҳои қабеҳ ҳам буд, суханҳои хуб ҳам буд. ако суханҳои хуб бисёртар буд, бисёр нафаро медонанд, ва суханҳои қабеҳ ҳам буд, дашно ҳам буд. чаро дашно метиҳанд? шумо баъди ки мехонем чизоро? албатта пеш бисёр мехондам. ин суханҳо пеш хеле бисёр буданд. дашномҳо ҳар як навораҳо бисёр дашном медоданд. дар сабшениҳо, дар запросҳо бисёр дашном ҳолам ҳақоратҳо ҳаст. гапҳое аст. аку ман ҳамиқи фаъолият карда нафаҳмидам ки вай мардум барои чӣ ҳамин хел гӯем ҳам навори дуруст кунӣ ҳам дашном, ҳам навори мисол на он қадар дуруст бошадам дашном. вай ҳамон одаморо ман пайгирӣ кардам якчандтаашонро дар ҳама ҷо ҳамихел дашном вай мумкин баъзеашонро мебинед ҳамон текст ҳамон мисол матне ки нависид то ҳатто нахонда тагаш уже фикрашон навистагӣ. мисол ҳамто расма дида мисол ҳама ҷо вай накарда уже навистагӣ. видео пурра тамошо накарда аллакай ваё ҳамихе чӣ мегӯям тайёр мешояд. ҳамихе дашном барои ҳамихе офарида шудагӣ ман намедонам. ҳамин чизро нафаҳмидам ростигар. дар аввал бисёр мехондам, ҳозир бошад намехонам. бисёр зиқ шудам, намехонам. ин чиз будааст, кам карда намешудааст. умуман намехонед? намехонам, дашномҳоро намехонам. се вожаи дӯстдостаи шумо, масалан се калимае ки шумо дӯст медоред? се калимае ки дӯст медорам дар инстаграм гиримгар подписатся кунед, лайк гузоред, комментария кунед. тамом. бисёр ҳам дӯст медорам. бисёр истифода мебарем. хушбахт ҳастед? албатта, чаро не хушбахт ҳастам, хеле хушбахт ҳастам. муваффақ ҳастед? не, ҳоло муваффақ нестам. дар он нақшавое ки гузоштам фикр мекунам ки муваффақ нестам. фаҳмо ба наздиктарин фурсат масалан баъд аз 5 сол худро дар куҷо дидан мехоҳед? ҳар як нафар орзу мекунад ки дар сатҳои баланд бошад. мисол орзуҳо то рафт калон шудан мегиранд. масалан як орзу расиди бо орзуҳои дигар таваллид шудан мегиранд. фикр мекунам ки мин орзу ягон вақт орзу намураду боз орзуҳои калонтар бисёр шавад, бо таваллид шаваду боз дар оянда ба сатҳои баланд расем. фаҳмо оё боре ҳам фикр кардед ки ба ягон нафар барои пулу мол ашо ин ки барои машҳур буданаш шуда дӯстӣ пайдо кунеду бо нафар як ҷоя бошед? на, ягон бор фикр кардагиам нестам дар ин. дар бораи пулу молу вай ман дӯстӣ намекунам. буданд дӯстоне ки дар бораи пулу мол барои пулу мол барои шӯҳрат ба обрӯ шуда мисол дӯсташонро тарк карданд, мисол дӯст шуданду ҳамтун рӯи якӣ буданд ва дидам дар зиндагӣ. ин корро ман худам намекунам.
مثلا با یگان نفری که مثلا پول مولش زیاد است مشهور است هست دوستی هست شما میخوای؟ خیلی دوستم هستن که مثال پول مولشون زیاد است مثال مشهور هستند و من با اون خاطره که وایها مشهور هستند و پول مولشون زیاد است و یا دیگر دوستی کردگی نیستن. بعضیشون هستند که وقتی که ما دوستی میکردیم والله اونها هیچکی نبودن. حاضر باشد یعنی در زندگی یک شخصی موفق شده برافته هستند حالا هم دوستی ما دوام دارد. یعنی انسان ها رو شما چگونه میشناسید؟ مثلا انسان های خوب و بد رو چگونه فرق میکنید؟ هر یک انسان از طرز سخنرانی و رفتارش معلوم میشود در یک نگاه که و انسان چه خیلی است، انسان خوب است یا بد است. اساسا ما از جهت سخنرانی و رفتارش درک میکنم که نیتی و انسان چه خیلی انسان خوب است یا نه. از طرز سخنرانیش درک کرده میتوانم بسیار وقت. خردسالی رو کمتر به یاد میبریم. در خردسالی چگونه بوده؟ در وقت مکتب خونی مثلا بسیار بچه هستن که مثل شیطانی بسیار میکنن مثلا شوخ هستن؟ نه در وقت مکتب خونی من بچه نه شوخ بودم نه خیلی خیلی که میگوید شیطانی خیلی کارو نبود راستیگر. در وقت مکتب خونی تا صنفای 7-8 من همچه یک بچه به هیچ کس زیان نمیرساند در اسکول. خیلی جیم بودم، شاید از شرمگینی باشد، شاید نمیدونم از کدام سبب باشد. یعنی خیلی بچه بودم که به یگان نفر زیان هم نمیرسید. خیلی من اگر بعضی همصنفا دیده ایستاده باشند و تصدیق میکنن گفتاری مرا. همین خیلی بودم در وقتی بچه شوخ نبودم. دخترکان چگونه نگاه میکردن؟ مثلا گپ میپرسیدن با گفتی تاجیکو؟ خیلی این حالت در همه میشد بفکرم، در همه بعد بود همین حالت در شما؟ البته روح دادگی بود این حالت ها. پیش از اویله داشتن بود مثلا معشوقه بازی این چیزا؟ این برنامه سریاز میرفت میچاته هم ببینه بود همین چیز مثلا؟ خیلی بودن همین حالت ها. مثلا چند نفر بود؟ مثلا میشد که بعضی نفران با 5-6 بسیار بودن که نامشون رو گم بکردن چقدر هستن. البته شوخی میکنیم خیلی بودن. شما اولیدار هستید؟ اولیدار هستم. صاحب 2 فرزند 2 پسر. عاشق شدید بوده؟ البته انسان همه انسان عاشق است، عاشق زندگی، عاشق پدر و مادر، عاشق وطن. خیلی ما هم عاشق هستیم، عاشق همه اشیای روزگار. در زندگی عاشق شدید یعنی که؟ البته همه انسان. نه من فکر میکنم عاشق یگان نفر. من همین رو در نظر دارم. عاشق یگان نفر. مثلا انسان ها هستن با زندگی عاشق میشن، با اهل پیوندان، با اهل دوستان. من فکر من این است که عاشق شد با یگان مثلا اویله خود یا اینکه با یگان نفر دیگر. عاشق هستم البته. چگونه صورت گرفت این چیز؟ چگونه سر شد؟ چگونه از کجا پیدا شد این چیز؟ خیلی عشق اصلا در دل پیدا می شود. عشق صمیمی در دل است. البته چیزی است که اینجا گفته نمی شود. مثلا همون عشق رو بیان کرده نمی شود. چگونه دوستداری تا همون سطحی است که با گفتن فهمانده نمی شود که مگر خطا نمی کنه. از یگان چی می ترسید؟ البته از خیانت می ترسم. بسیار سخت می ترسم. این از اون شاده می ترسید که در زندگی شما یگان نفر خیانت کرد؟ نه همون حرکت می کنم که یگان نفر خیانت نکنم. می‌دونم چرا مثلا از دیگر چیز نه من از خیانت کردم ترسیدم؟ اساسا همین چیزی که بسیار آدم رو افتاده میکنه میشکند این خیانت است به فکر من. از این سبب بسیار سخت میترسم. اهل کتاب هستید؟ بسیار کتاب میخونید؟ کتاب میخونم، نه با اون درجه که آدم اهل کتاب هستم کتاب میخونم، نه که کم کتاب میخونم. مثلا کدام کتاب رو خوندید؟ مثلا کتاب های استاد سید مراد دولت فرو میخونم، کتاب های صدرالدین عینی استاد رمان های صدرالدین عینی رو میخونم. بسیار شاعران نویسندگان رو کتاب هایشون رو مطالعه کردم میخونم. اگر مثلا با دنیای مجازی اینکه دنیای مجازی شما نگاه کنیم در اینستاگرام، در نوارهای شما بسیاری از نوارهای شما، ویدیوهای شما در آنجا
актёрҳо яъне ки ҳунармандоне ки фаъолият мекунанд яъне ки ҳунарнамоӣ мекунанд ҳастанд ва шумо ҳам ҳастед худи шумо ҳам яъне ки дар онҷо ҳамчун актёр рол иҷро мекунед ҳунари актёрӣ аз куҷо пайдо шуд ин чиз масалан чӣ гуна дар онҷо ман ҳамчун актёр рол бозӣ мекунам гӯям агар ин хато мешавад чунки дар назди устодон фикр мекунам ки ман аз уҳдаи актёрӣ баромадаам наметавонам ба ҳар ҳол кӯшиш карда истодам ки каме ҳам бошад ба наворҳо ба амон ролҳо мутобиқат карда яъне нақшамро иҷро кунам инро тамошобин хуб дарк карда метавонад кӯшиш дорам мисол дар нақша ҳаст ки оянда дар факултети актёрӣ низ таҳсил кунам ва ҳамин касбро низ бояд ёд гирам ин чиз бефикрам ки намешавад оянда кор карда ҳар як саҳна ҳар як мисол ҳар як саҳна ҳар як навор ҳар як ролике ки мо сабт мекунем як зина фикр мекунам ки як хатогии худро дуруст карда яъне камтар ёд гирифта ба он истодам албатта ин худомезӣ аст мумкин дар назди устодон аз нигоҳи устодон ҳеҷ мисол ягон хел аз ҷиҳати ҳирфаӣ аз ҷиҳати касбият гирмегар ман хуб бозӣ мекунам ҳам лекин ҳаракат карда истодам ки то рафт хатогиҳои худро ислоҳ карда кунам ба мардум яъне наворҳои ҷолибу беҳтаринро пешкаш кунем фаҳмо шумо яке аз ҷавонҳои фаъол дар аллакай дар ҷомеаи тоҷикистон ҳастед нигоҳи шумо ба ҳозира рафти масалан нигоҳи ҷавонон ба дунёи маҷозӣ имрӯз чӣ гуна аст пештар чӣ гуна буд дар тоҷикистон ва ҳамин чиз хуб аст ки масалан бисёр ҷавонон мисли шумо блогер шаванд яъне ки блоги худро баранд дар инстаграм наворҳо сабт кунанд ба мардум пешниҳод кунанд наворҳои ҳар гуна чӣ гуна аст фикри шумо ҳамин чиз хуб аст ки накунанд ҳамин чизро албатта вай хоҳиши вайҳо аст агар мисол дар дилашон бошаду бисёр ҳам кори мекардашонро дӯст доранд агар фикр мекунам ки муваффақ мешаванд мисол албатта ин муваффақ кор аст ки асосан нигоҳи ҷавонон нисбати интернет агар ҳозир гирим агар бисёр фоизи ҷавонон аз нигоҳи ман ҳамчун нафаре ки дар инстаграм мисол ё дар интернет бисёр интернетро истифода мебарам аз нигоҳи ман гирим агар на он қадар хуб аст нигоҳи ҷавонон дар интернет асосан бисёре аз ҷавонон интернетро барои бад истифода мебаранд барои ҳар гуна бисёр ҷавонон дар тоҷикистон аз интернетро аз нигоҳи бадиш истифода мебаранд мисол наворҳои бадахлоқона тамошо мекунанд чизҳои бад мебинанд ҳар як чизро мисол комментариҳои бад мекунанд гапҳои даштном мезананд мисол интернет ҳамин хел чизе ҳаст ки дар он ҳама чиз ҳаст мисол ҳозир шумо ҳам метавонед ки ягон чиз нависед партоед на ҳамаи онҳо бовар кардан мумкин мисол барое ки ҳар як чизи интернет рост аст ё дуруғ аст бояд ақли солим инсон бояд ақлашро кор фармояд дар аввал ки ҳамин чизе ки мисол ҳамаям нависта метавонад ки интернет бе ҳамин чизеш доста бояд манбаи хабар бояд манбаи ҳамон видео кӣ бошад вай мисол воқеан ҳам боварикунанда аст ё не бояд дида истода баъд ҳамон суханҳо бовар карданда кор ҳозир бошад ҷавонон ҳамин роҳҳоро ба фикрам кам истифода мебаранд ва ҳамин ки чизе нависад дара бовар мекунанд масалан шумо дар омада имрӯз ҳаво пага гарм шудааст гӯед агар дарам гарм шудааст чанд кас бинед агар аллакай бовар мекунанд воло манбаи хабарро наметавонанд ки вай кӣ аст ва аз куҷост мисол сайтҳои фейк бисёр ҳастанд ки мисол ҳар гуна ҷавононро барои бад барои тередибай бароҳои бад бурда мебаранд аз ҳамон сабаб фикр мекунам ки агар аз ҳамин роҳҳо худдорӣ кунанду интернетро аз ҷиҳати дуруст истифода баранду ҳар як хабарҳоро таҳлил карда ҷиҳати хубашро гирифта албатта истифода баранд агар фикр мекунам ки бисёр ҳам хуб мешавад кам аст масалан худи шумо тамошо намекунед масалан чизҳои бадро гуфти худи шумо ҳар як чизе ки ман мехонаму чизе ки мебинам якум манбаи хабарро мебинам агар манбаи хабар ва боварикунанда бошад фақат росташо мегӯем ин барномаи роз аст фақат гапҳои рост бояд гуфтан агар аст ҳама гапҳо дурӯғ буд метавон ин гафтаге не умуман дар расонаҳои интернетӣ чизои бадро умуман тамошо намекунед шумо не ман барои чӣ тамошо кунам вақте ки медонам ки вай чиз бад аст тамошо намекунед намекунам тамошо ягон маротиба агар нафароне ки агар дурӯғ гӯем рӯям сурх мешавад манам тамошобинот нафароне ки интернет истифода мебаранд масалан дар интернет агар шумо интернет вақте ки
пайваст мекунед, алки худи ҳамун чиз пайдо мешад, ҳамун чизо реклама, яъне ки таку ман чунки бисёр интернетро истифода мебарам ва бисёр мисол функсияҳои интернетро мисол настройкаҳоро медонам ки ҳамун чизҳоро яъне хомӯш карда мешавад, на реклама мебарад, на чиз телефони ман мехе чизо намебарад. нестум намебарад. бисёр бачаи шармгин ҳастед, на? бале, дар зиндагӣ бисёр бачаи шармгин ва камгап ҳастанд. дар он наворҳое ки мебинед на ба қавлимон ҳастам ки дар навор бозӣ мекунам. дар асл бошад бачаи бисёрам камгап ва шармгин ҳастам. шармгин, албатта шармгин ҳастам. хуб, як ҷумла мехонам, шумо бояд таҳлил кунед ин ҷумларо. дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст. ба фикру андешаи худи шумо чӣ гуфта шудааст дар ҳамин ҷумла, дар ҳамин байти шеър? ба фикри ман дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст. дасти дӯстро гирифтан, яъне ба фикри ман агар ҳамон дӯсте ки мисол ҳамчун дӯст мешумореду, ҳамон дӯст агар имконияти ҳамон дасти шуморо дар рӯзи сахтии шумо мисол имконияти агар дастгирӣ карданаш бошаду накунад, агар вай дӯстот нест. имконияти мисол дастгирӣ карданаш бошаду мисол шуморо дастгирӣ кунад, агар ҳамчун як дӯст меҳисобам ва мегӯям ки нахе дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст, ҳамин дастро гирифтанро меҳисобам ки будан нафароне ки масалан дасти шуморо гирифтан, ё ки будан нафароне ки шумо дасти дигар нафароно гирифтан, ин чиз буд дар зиндагии шумо? албатта ин дар зиндагӣ мисол бо ёрдами якдигар зиндагӣ мекунем. мисол будан дӯстоне ки мисол дар мушкилот ҳоло ҳам ҳастанд ки дар сахттарин мушкилотҳо кӯмак мекунанд. мисол ҳастанд дӯстоне ки мисол дар ягон суханҳо не намегӯянд, мисол иҷро мекунанд. ман чӣ хел гӯям шумо уфтоси ҳам козе ки ҳамин агар мисол дасташон меомадагиро мекунанд, яъне ки мисол дасташон набиёду ман наметавонам гӯям, ман вайди ту дӯст набудӣ, значит ту негуфтӣ, ту дӯсти ман не намегӯям. ҳамун ҳар як инсонро мебинам мисол ки агар мисол дасташ биёеду накунад, мисол дигар хел рафтун, агар биёеду он чизро кунад, агар дӯст аст, албатта дӯсти ҳақиқӣ аст. дастгирӣ мекунанд албатта маро ман ҳам шояд мисол ягон касро дастгирӣ карда бошам, лекин дар хотир надорам. гирия мекунед шумо? бале. кадом вақт? вақте ки инсон бисёр зиқ мешавад, мисол дар танҳоӣ мемонад, мисол аз даруни дил мегирям, мисол на он ки мисол оби дида мебароду айне. албатта ин чиз ҳаст. ин чиз ҳаст. чӣ барои шумо бисёртар мотиватсия метиҳад? мотиватсия бисёр, ҳамин саволро хуб кардед ки додед. мотиватсия бисёр метиҳад барои ман онҳое метиҳад ки ба комментариҳо, ба наворҳои ман дар комментариҳои дашном мекунанд, ё дӯстоне ҳастанд ки пешравии маро намехоҳанд. ба хотири онҳо шуда ман бисёр мотиватсия гирам, бо бисёр корҳо, бисёр наворҳои ҳаракат мекунам ки хубро ба анҷом расонам, сабт кунем. дар зиндагӣ масалан дар хонава, дар ҳаёт ин чиз барои бисёр нафарон лозим аст. корҳои сохтмониро карда метавонед? ман шахсе ҳастам ки дар деҳот таваллуд шудаам ва дар деҳот калон шудаам. шахсе ки корҳои сохтмонӣ дар ҳоло ҳам дар заминҳои мисол назди ҳавлигиамон кор мекунам. албатта ҳамаи он корҳое ки мисол ҷисмонӣ аст карда метавонам ва мекунам ҳам, кардагӣ ҳастам. корҳои муҳоҷир шудагӣ ҳастед шумо? Не, муҳоҷир шудагӣ нестам. ягон бор аст ба муҳоҷират сафар кардагиам нестам, лекин дар корҳои он корҳое ки дар хона асту, мисол корҳое ки кардан дар кор, мисол ягон нафарро оварда кун намегӯям, ҳамун чизҳоро худамон мекунем. хусусан дар заминҳои назди ҳавлигӣ кишту кор мекунам, мисол дар сохтмонҳое ки мисол дар мисол хонаи худамон, мисол агар ягон усто кор фармоем, агар лозим шавад ёрӣ медиҳам. албатта ин корҳоро мекунам ва дастам ҳам мебиёд. беҳтарин. дар хурдсолӣ ягон тахаллус дошед шумо? мешавад ки масалан баъзе нафарон дар хурдсолии моро тамошо доранд, аллакай фикр карда истоданд ки дар хурд чӣ гуна тахаллус доштанд. ҳастанд, бисёр нафарон доранд. ҳозир агар нест кум, агар паси камериштагӣ мумкин хурдсоли дӯстони бевай, дӯстони дар даврони мактабӣ, аз даврони мактабӣ дӯст ҳастанд, шояд мисол хислати маро медонанд, гӯянд ки дурӯғ мегӯяд, лекин
ممکن من ندونم مثال بین خداشون مثال یکم کپ مثال یکم خصلت چیزی میگم تخلص کنه. لیکن داروی هم میگم لقب میگن مثلا در دیهات در بسیار دیهات هستن مثلا که داروی هم میگم کس خیلی تو منی خیلی وای فلان چی منی خیلی افتگیش نه که خیلی ممکن شاید دست پس هم میفتن که چی میگفتن اكو من نمیدونم گفتم که نمیدونم وای چیز نیست گفتم نمیتونم چون ممکن باشه گفتم که از پس کامera ممکن دیده مثلا یگان نفر در دیهات بسیار نفر میدونن که یگان نفر رو میشناسن بعضی نفر رو با نامش نمیدونن و اگر تخلصش رو گیر حتما میشناسن این چیز هست که خب ما سینوس به اون جایی نرسیده است که مثلا زفر در استرافشان بسیار هستن بسیار هستن زفر رو میشناسن بسیار نفر نمیدونن کدام زفر میگن که حاضر باشد ممکن که زفری بلاگر گرد ممکن شناسن انسانی خوب است فکر میکنم که به این سوال باید تماشابینان جواب باید دوستانی من دونم که من انسانی چه هستم و خودم رو یعنی درک کردن نمیتونم که من انسانی خوب هستم یا بد هستم. شما چند سال هستید؟ من این حال 24 ساله هستم. 24 ساله. در طول 24 سال اولی کاری که شما کار کردید مزد مهنت گرفتید کدام کار بود؟ اولین کاری که من کردم چون مزد مهنت یعنی کاری مثال از کاری حلال به طوری که میگن کاری که خودم کردم یعنی که خوب این چه میگن این همون کاری بود که مثال در تلویزیون فعالیت خود را آغاز کردم و اولین مزد مهنت رو یعنی که اولین کاری که کردم اون وقت نمیدونم چند پول بود گرفتم اولین معاشی من بود در سایه تلویزیون در فعالیت یعنی خودم که نه تنها در سایه تلویزیون در فعالیت خودم اولین معاشی که گرفتم از تلویزیون است مثلا نگاه کنیم در اینستاگرام من از همون کاری که شما آغاز کردید همچون بلاگر من شما رو بسیار میبینم مثلا نوارهای شما رو شما تا امروز یک چند گیو گذارنده یعنی که کلمه گیو دفران که در اینستاگرام بسیار فعال هستن میدونن این چیز رو بسیار میدونن همین گیوی که شما تشکیل میکنید همین چیز راست است دروغ است مثلا من نمیدونم راست است یا اینکه دروغ است چون که من فعالیت نمیکنم این چیزا مثلا خود شما چی میگید مثلا همچون نفری که خود شما تشکیل میکنید گیو رو با اینجا اگر من خطا نکنم در اونجا است که با نفرانی که من آبونه شدم یعنی که تو شما هم در مورد آبونه شد و همین قدر مبلغ پولی همین قدر میبرید اکو در اینجا بسیار نظر فکر و اندیشه ها هستند که همین چیز این چیز قیمور است این چیز دروغ است این چیزی که خیلی تبارش یا بشه شخصانی و میبرفته بسیار نظر و اندیشه ها هستند لیکن در اصل این چیز قیمور نیست چون که اشتراک کنندگان یگان خیلی مبلغ نمیسپرند برای اشتراک کردن این یکم دویمش این که ما همون یعنی از سرپرستان نمیخواه پول رو جمع بکنیم و با سرپرستان یعنی با بازاری سرپرستان خریدار میبریم ما با بازاری سرپرستان یعنی خریدار میبریم و از آنها مثال مبلغ برای سرپرست شدن میگیریم و همون مبلغ رو در روزی گریشتن در ورد میگذاریم و نفرانی که اشتراک کننده فقط با آنها آبونه میشوند و تمام از آنها هیچ چیز نمیرد و بعد اون چیزی که مثال در گیو ها 5000 10000 نفر آدمان اشتراک میکنند مثلا از قبطی 10000 نفر یعنی 10 نفر میبرد 10 نفر باید غالب شود اگر امکانیت برد کمتر است مثال امکانیت برد مثال چند فایده مثال بسیار هم کم است مثال که شما امکانیت بردتان کم است از مثال 10000 نفر 10 کس میبرد مثال همون 10 کسی که برید همون شخصانی که بریدن مثال یعنی که همه آدمانی که بریدن یک دیگرشان رو نمیشناسند یا آدمایی که نبریدن وایها رو نمیشناسند من هم وایها رو نمیشناسم لیکن دیگر شخصان میگویند که این شناست برید این خیشت برید یا این شناست بود چون که وایهای هم نمیشناسند که وای کی است در اصل من هم در حقیقت مثال نمیشناسم که وایها کی هستند و مثال از کجا وای در مثال که در یعنی پیش شناس نیستیم از همون ساعت وای آدمانی که میبرند بر مثال اگر از 10000 نفر 10 کس برد موندگی نفران ناراضی میشوند و فکر میکنند که چون که وای آدم رو نمیشناسند و فکر میکنند که
و شناسی ما خودی وای است گیو است نگی همچون نظر فکری من نگیریم مگر گیو البته خوب است اشتراکچیان یکم خیلی یکم چیز رو بوی نمیتیم شاید مثال یک روز این بسیار از بازی ها در اینستاگرام بسیار گیو هست امروز نه پگن فردا مثال روزی شماست امروز شما فردا روزی من دیگر روزی مثال اپراتور دیگر نفر شعور شما در زندگی چیست؟ شعور من در زندگی یعنی با صبر بودم همه وقت به پیش حرکت کردن است یعنی صبر کنی همه چیز می شود هر یک انسان در زندگی اگر یعنی با صبر باشد اگر فکر میکنم که به همین مقصدهایش میرسد نقطه از همه ضعیفی شما کدام است میدونید چیز؟ نه نمیدونم نمیدونید یکی گفتن بس میشه نقطه ضعیف کدام چیه از جدی مثلا انسان بودن هر یک نفر مثلا نقطه ضعیف دارد مثلا وقتی که اویده همین چیز گپ میزنه و غمگین میشه که اون چیز دیگری اون کار رو تنها میکنه که مثلا یگان گناه کردگی است اگر آن همون گناهش رو اگر شما گویید در نزدش و نقطه از همه ضعیف میشه و غمگین میشه در از این جهت باشد نه که ندارم نقطه ضعیف همه وقت با قوت یگان کپوی تو یگان کسب نویش کنیم غمگین نمیشیم با سپورت مشغول میشید با ورزش مشغول میشید در وقت‌های خالگی پیشتر بسیار با ورزش مشغول میشدیم حاضر باشد عصبی کار بسیار بودن کمتر همین 24 ساعت شما رو بیاد میبینیم که چگونه استفاده میبرید شما بیاد من در یک روز قریب که تا ساعت‌های تا بیگاه در تلویزیون هستم خب یعنی که در افیر نگاه میکنم پس از انجام کاریم و کارهایی که در اینستاگرام از مشغول میشم و نوشتن سناریوها و ثبت اگر رولیکا باشه اصلا بعدی کار میریم رولیکا رو ثبت نکنیم در شب باشه اگر و نوشتن یگام مثال یگام چیزهای سناریو با چیزها مشغول میشم و همگی یک 5-6-7 ساعت خوب میروم قریب که وقتی خالگی هم ندارم من تو وقتی که مثلا علاقه برنامه با انجام رسید شده است یگان سوال بود که مثلا من نپرسیدم شما میخواهید که گوید در این برنامه همین چیزا هست البته بود خیلی که در این برنامه بسیار هم مصاحبه و رازهای نهانی دیگر شوی مهمان رو از پس کامera از پس اکران ها میبینه خب در همون برنامه میگوید که برنامه آزاد است برنامه آزاد است یکی همین روز من پایدی سادم که برنامه آزاد است گوید و من دوام این برنامه یک برنامه چارز یک بیرون آمده بود دوام برنامه گذرانه که همین گپ نشد شاید این برنامه آزاد نبود فکر میکنم سلامت باشید ما خیلی هم شاد هستیم که شما رو دعوت کردیم شما دعوت ما رو رد نکردید آمده اشتراک کردید در اینجا نشستید در این چون که وقت خیلی هم قیمت است وقت قیمتی خود رو دریغ نداشته اینجا آمدید اشتراک کردید عرض سپاس خیلی هم خوشحال هستیم رحمت اولا تشکر میگویم که مرا همچون قدر کرده به این برنامه دعوت کردید حالا که من نه فعالیت خود را آغاز کردم نه اونقدر هم موفق هستم مثلا همچون قدر کردم که یک مهمان در این برنامه دعوت کردید بسیار هم خرسند هستم و مینتدار هستم که در این برنامه خیش دعوت کردید تشکر زیاد باری دیگر سلامت باشید خب تماشاگران عزیز و ارجمند این بود برنامه روز و مهمان نوبتی برنامه ما بودن یکی از نفرانی که در ساحه رسانه‌های اجتماعی در دنیای مجازی خیلی هم فعالیت خود را خوب برده شدند آغاز کردن سال 2021 و امروز علاقه زیاده از 40,000 подписчик یعنی که ابونچی دارند میتونید ما در پایان اکران‌های شما میگذاریم نام اینستاگرام این نفر را سابسکرایب ابونچی و نام این نفر زفر است ما بار دیگر شما رو خوش آمدید میگم همیشه سلامت باشید تشکر سلامت باشید